Bakwethu siyadibana kuhlelo lwethu lamaviki wonke. Buza iBhayibheli likuphendule. Olamukelayo ngumfundisi uEsindlovu. Ikhamba lamajaha kompofu uCK lo OB ngizathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule. Okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuleli iviki lapho esifunda khona ndawonye ilizwi likaThixo. uNkulunkulu kasenzele umusa, asichasisele, asiphe ukuzwisisa, asiphe lamandla okuphila ngokuyakhe intando. Ilizwi leli lenze umahluko ezimpilweni zethu. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi. Balaleli inamba zocingo ngizaziphinda njalo 0718444196. Nxa ulombuzo umbukwengeza umchasiselwa abafundisi abakukhulumileyo lapha sikhona ubana sincedisane. Kanti ke silogwalo esilunika mahara singabhali ungalambadalo okuthiwa i-Great Controversy ngesilungu, impikiswano phakathi kukaKristu lo Sathane. Thumela umbiko wakho inombolo zocingo eziphiweyo siza kuncedisa. Bafundisa singeneni endabeni yethu namhlanje sikhangela uSambulo 11. Yes. Kunjalo mfundisi. Mfundisi Mpofu sithathe khona ku verse 1 sisiya kubani? 13. Siyabonga mfundisi, uSambulo ngu11 amavesi angu13 akuqala. iBhayibheli lithi lona ke ngase nginikwa umhlanga wokulinganisa ofana lodondolo, kwathiwa sukuma ulinganise ithempeli likaNkulunkulu lealtari ubale labakhonza khona. Kodwa ke ungalinganisi iguma elingaphandle kwethempeli, ulichiye ngaphandle ngoba linikiwe izizwe zona ziza kunyathela phansi umuzi ongcwele inyanga ezingama42. Ngizakubanika ofakazi bami ababili amandla okuchumayela insuku eziyinkulungwane 260 begqoke amasaka. Laba bayizihlahla ezimbili zama-oliva lezinti zezibane ezimbili ezimiswe phambi kwenkosi yomhlaba. Uba kukhona ofuna ukubalimaza laba, kuphuma umlilo emlonyeni yabo oqothula izitha zabo, uzakufa ngokunjalo ofisa ukubalimaza. Balamandla laba ukuvala izulu ukuba lingani ngensuku zokuchumayela kwabo, futhi balamandla phezu kwamanzi okuba bawaphendule abe ligazi, lawo kwehlisela umhlaba izifo zonke ngokuthanda kwabo. Kuza kuthi sebewuqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma emgodini ongelamkhawulo silwe labo, sibanqobe, sibabulale. Lezi dumbu zabo ziza kusala zidindilizile emgwaqweni yomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodoma leGibhithe, lapho inkosi yabo yabethelwa khona. Izinsuku ezintathu lengxenye yosuku abantu abavela emhlotsheni yonke lasezizweni zonke lasezindimini zonke bazajolozela izidumbu zabo bengavumi ukuba zingcwatshwe. Labakhileyo emhlabeni bazakuthokoza ngabo, bathabe, banikane izipho, ngoba laba baprofeti ababili balenhlupho kulabo abakhileyo emhlabeni. Verse 11. Kwathi emva kwalezo nsuku ezintathu ezilengxenye yosuku, umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kibo, basebesukuma besima ngenyawo zabo. Abababonayo behlelwa yikwesaba okukhulu, basebesizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini lisithi kibo, yenyukelani lapha. Basebesenyukela ezulwini ngeyezi lezitha zabo zababona. Verse 13. Ngaleso sikhathi kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, kwawa ingxenye yechumi yomuzi, kwafa abantu abayizinkulungwane eziyisi7 ekuzamazameni komhlaba, labaseleyo bachaywa luvalo bamdumisa uNkulunkulu wezulu. Siyabonga ubala. Mfundisi ohle usincamulele khonapho.
ukuthi lapha ukhulunywa ngani Siyabonga mfundisi wami. Tempeli. Lapha ukulinganiswa kwethempeli lapha kubekwa sobala ukubana ke inkonzo zethabanekeli yizo ezaziveza icebo losindiso. So ukuzwisisa lezi nkonzo kwakusitsho ukuthi kuyaveza ukuthi abantu bazisise izikhathi zensuku zokugcina, lezi khathi zokwehlulela zokwahlulela kwaNkulunkulu kubana ke ziyaqala nini. So ke nxa sikhangele ukulinganiswa kwethempeli sikhangele ukuzwisisa inkonzo zethabanekeli eziveza ukuthi uJesu esigabeni lesi wayesenzani khathesi esigabeni akuso sokugcina wenzani. Ngenye indlela mfundisi akalinganisi ngomfanekiso, kalinganisi nge-tape measure kumbe ngokunye esisebenzisa ukulinganisa. Benti mhlawumbe uzobanika abalaleli amavesi abangabancedisa ukuthi amavesi lawa njengoba ke sichila ukuthi lapha kuSambulo ngu11 ivesi ngelika 1 usiya ku6 kodwa ecasisa kakhulu lokho nguEzekiel ngu40 ivesi lesithathu lelesine yilo elisivezelayo ukubana ke ikuzwisisa ilokuzeni izinkonzo zethabanekeli ziveza izehlekalo zonsuku zokugcina lalokhu uJesu akwenzayo. Siyabonga mfundisi Ophi, ofakazi ababili laba ngobani? Siyabonga. Indaba yobufakazi ababili indaba eqhakathekileyo kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela embalini. Njengoba sichilo lapho ukuthi iBhayibheli liyazichasisa. Ungabala kuSambulo ngu11 ivesi ngu3 lo4. uNkulunkulu uthi yena ngizakunika amandla ofakazi bami ababili baza kuprofeta okweminyaka engu1260. Kuthiwa begqoke amalembu okuzila amasaka. Ibisisithi yona bayizihlahla zeolive ezimbili njalo bayizibane ezimbili ezimi phambi kukaNkulunkulu emhlabeni. So ofakazi ababili laba ngobani? Ungabala kuJohane ngu5 ivesi ngu39. uJesu uyakhuluma lapha uthi yena lihlola imibhalo ngoba lithi kuyo lilempilo engapheliyo. Yiyo efakaza ngami. Security they are they which testify of me. So nxa ukhuluma ngabofakazi uJesu uthi iBhayibheli incwadi zeBhayibheli iTestament elidala leTestament elitsha zifakaza ngobani? Ngaye. So ngezindlela iTestament elitsha leTestament elidala ngofakazi abafakazela ubani? uJesu. So uJesu nxa isithi ofakazi bami ababili kuthi ukhuluma ngemibhalo incwadi ezingu66 iTestament elidala leTestament elitsha. So ofakazi ababili bamelele iBhayibheli, Testament elidala leTestament elitsha. Ofakazi laba ungafunda ngabo lapha kuvesi 3 kuthiwa bachumayela begqoka amasaka okweminyaka engu1260 kutshoni. Ngaleso sikhathi sesike sasithinta siphinda lesi sikhathi isikhathi sensuku zobumnyama okuthiwa iDark Ages. Ngaleso sikhathi iBhayibheli lalinyathezelwe phansi ngabantu kodwa ababethembekele kuNkulunkulu balibala kodwa benjani? Becatshile. Yikho lapha kuthiwa ngaleso sikhathi ofakazi ababili baprofeta begqoke amalembu amasaka amalembu okuzila. Amalembu okuzila. Ngezinye indlela kwakungekho emthethweni ukuthi abantu babale iBhayibheli ngaleso sikhathi kodwa babekhona abathembekileyo ababelibala benjani? Becatshile. So ungafunda futhi iBhayibheli kuKhubo chapter 119 ivesi 105 iBhayibheli ithi yona ilizwi lakho liyisibani enyaweni zami liyikukhanya endleleni yami. Kuyo iBhayibheli lapha. So iBhayibheli liyikukhanya okuvela kubani? kuNkulunkulu. Ngenye indlela liyakhanyisa, liyafakaza, lifakazela ubani? uJesu. Ungafunda futhi lo Psalm chapter 119 verse 130 ithi yona ukufika kwamazwi akho kuletha ukukhanya, kuyaletha ukuzwisisa ebantwini. So ilizwi likaNkulunkulu liyikukhanya, liyafakaza, liyakhanyisa. Ngezindlela nxa ukukhulunywa ukuthi umuntu ungufakazi, ngumuntu uyabe ekhanyisa eletha ulwazi ekade lunjani? Lungekho. So iBhayibheli lapho elifika khona liyaxotsha umnyama. Yikho kuthiwa lingofakazi bami abanjani? Ababili. Enye ivesi engcenye abalaleli abangayifunda nguZakhariya ngu14 ivesi ngu11 usiya ku14. Iyasincedisa futhi isichazisela ukuthi ofakazi laba ababili awuthiwa izihlahla zeolive ezimbili abakhanyisayo liBhayibheli ilizwi likaNkulunkulu elikhanyisa ngokuthungamela kukaMoya oyingcwele. Ngenye indlela mfundisi ngamafitshane kukhulunywa ngeBhayibheli. Kukhulunywa ngeBhayibheli, iTestament elidala leTestament elitsha yibo ofakazi ababili.
Siyabonga mfundisi, uthe ukhuluma ngakhumbula ingoma ethi ngipha iBhayibheli. Kunjalo. Iso isibani. Kunjalo. Ozasiphakamisela ibele. Kunjalo. Haleluya. Mfundisi CK, sincedise ukuzwisisisa ukuthi nxa kuthi abayavala izulu kumbe amazulu kutshona. Siyabonga mfundisi wami, lokhu sikuthola encwadini kaSambulongo 11 ivesi ngelika 5 lelika 6. Ngingayiphinda nje ukwenzela ukuthi abantu basihambeni sonke nabalaleli bethu. Ithi yona ke uba kukhona ofuna ukubalimaza laba, kuphuma umlilo emlonyeni yabo, uqothule izitha zabo, uza kufa ngokunjalo ofisa ukubalimaza. Balamandla laba okuvala izulu ukuba lingani ngensuku zokuchumayela kwabo, futhi balamandla phezu kwamanzi okuba bawaphendule abe ligazi lawo ukwehlisela umhlaba izifo zonke ngokuthanda kwabo. So yibo ufakazi ababili laba esikhulume ngabo abaliBhayibheli. Kodwa ke ungaya ku Deuteronomy chapter 11 ivesi ngelika 16 lelika 17 nanku okukhulunywayo ukuthi amandla abo okuvala kuyabe soku10. Ithi yona ke uDeuteronomy 11 ivesi ngelika 16 lelika 17 ithi qaphelani, funa inhliziyo zenu zikhohliseke, liphambuke, likhonze abanye onkulunkulu libadumise. Lenkosi ilithukuthelele, ivale izulu ukuba lingani, lelizwe lingabe lisathela isithelo, libhubhe masinyane lina elizweni elihle inkosi elinika lona. So sinanzelela ukuthi ukungalaleli ilizwi likaNkulunkulu njengobana ke esekhulumile eBhayibhelini kwenza ukuthi uNkulunkulu avale isibusiso sezulu. Angavala isibusiso sezulu kuyini okwenzakalayo emhlabeni kuba lendlala. Ungakhangela isikhathi sika Ahab kuze kubizwe umprofeti uElijah. uAhab wayesethungamele isizwe ukuthi kukhonzwe encwadini yamakhosi, kukhonzwe isithombe okwakuthiwa nguBhali. Wasethumela uElijah umprofeti ukuthi aye khulumisana lenkosi ukuthi baba babuyele endleleni uNkulunkulu ayifunayo. Kodwa ke wayengafuni ukuthi kukhonzwe uNkulunkulu ngenxa yesithixo lesesingubhali ababekhonza ngaso. So Elijah ngelizwi likaNkulunkulu wathi akusoze kube lezulu okweminyaka emithathu lengxenye. And lakanye izulu kalinanga, bamdinga uElijah, bamzingela bathinithini, kwaba lendlala esabekayo. So ke ukungalaleli ilizwi likaNkulunkulu kwenza ukuthi asinciche kumbe avale izibusiso zakhe. Angavali izibusiso ikakhulu ezezulu. Sinanzelela ukuthi khathesi sibongile umnyaka wona lo ka2025 ukuthi linile izulu. Kodwa ke bese sikhala ngendlala. So umlimi angavela avale isibusiso sezulu kuba lendlala izinto zonke ziyonakala. Ngiyabonga mfundisi ukuthi izulu liyisibusiso uNkulunkulu asinika sona. Nxa lingani ukuncitshwa kwezibusiso. Kunjalo mfundisi wami. Uyasichasisela ukuthi khona ekulaleleni ilizwi siyabusiswa. Kunjalo. Nxa singalaleli kwenzakala ukuphikisana lokho. Mfundisi OP kulesilo esivela emgodini ongelamkhawulo. Siyabonga. Yini le sikhuluma ngayo la? Siyabonga. So lapha sinanzelela ukuthi nxa subala kusukela kuvesi ngu7 usiya ku13 kukhulunywa ngesilo esiphuma emgodini ongelamkhawulo. Kuthiwa lesi silo safuna ukunyathezela phansi ofakazi ababili. Kusitsho ukuthi lesi yisilo esifuna ukunyathezela phansi iBhayibheli. So nxa sikhangela embalini njalo sinanzelela ukuthi kusukela ngo588 kusiya ku1798 kulombuso khona phana esesike sawuthinta emuva owanyathezela iBhayibheli futhi. Then usuka lapho futhi ngo1793 okuyikho kukhulunywa lapha kuSambulongo 11 kulombuso okuthiwa yiFrance ngesikhathi eseFrench Revolution. Bafaka umthetho ukuthi iBhayibheli lingabalwa, umthetho kahulumende ukuthi iBhayibheli kalisabalwa kwasokukhonzwa okuthiwa nguGoddess of Reason. Bathi iBhayibheli asanjana salifuni. Amadoda anjengabo Voltaire eFrance babhala bathi vele ibhuku lelo thwala iBhayibheli in the next 100 years kuyabe kungasela umuntu liyabe lingasekho emhlabeni. Babhala khona uko so kwaba
iphikisana leBhayibheli. So isilo lesi esiphuma emgodini ongela mkhawulo lapha ngumbuso weFrance ngesikhathi seFrench Revolution, ngoba banyathezela phansi iBhayibheli bafaka umthetho ophikisana lana leBhayibheli, bathi asala leli iBhayibheli sesikhonza thina ireason imicabango yethu, base befaka ukuthi uNkulunkulukazi okuthiwa uNkulunkulukazi wokucabanga, yikho abakwenzayo khona ngale eFrance. Ungayinanzelela lapha kuvesi ngu-8 iyakhuluma ngokuthi indawo leyo ibizwa ngokwakomoya kuthiwa yiSodom le-Egypt. So ngaleso sikhathi iFrance ngesikhathi seFrench Revolution iFrance yaphenduka yaba yiSodom ngokwakomoya. Ngenxa yani eSodom kwakusenzakalani? Kwakusenzakala ukuphinga lokufeba kwakungela mthetho. So ngaleso sikhathi eFrance abantu baziyekelela balandela ini inkanuko. Njalo kuthiwa ngokwakomoya indawo leyo izabizwa kuthiwa yiEgypt. Yindaba iFrance ngaleso sikhathi ibizwa kuthiwa yiEgypt ngokwakomoya. Ngaleso sikhathi iFrance yafana leEgypt. iEgypt yaziwa ngani? Yaziwa nge-atheism, inkolo ethi akula nkulunkulu. So ngaleso sikhathi iFrance bathi akula nkulunkulu, babe le slogan sabo ababesibhale ngesikhiwa okuthiwa crush the rage. Besithi ukuthi uJesu kacotshodisa, uNkulunkulu asamfuni thina, sesifuna ukuziphilela umathanda. So iFrance ngaleso sikhathi baba yiEgypt ngokwakomoya ngoba bathi uNkulunkulu kakho, uNkulunkulu asisamfuni. Yikho kukhulunywa lapha ngesilo esiphuma emgodini ongela mkhawulo ngumbuso weFrance ngesikhathi seFrench Revolution. Mfundisi, mfuna ukuthi ungakasuki usuke eFrance ubuye kithi eFrance uze kithi kwapha eAfrika. Kule angazi ukuthi ngathi yini umcabango wabanye abantu ukuthi iBhayibheli incwadi yamakhiwo. Kunjalo. iBhayibheli incwadi elwa lamasiko ethu. iBhayibheli incwadi ecindezelayo. Singancedisana njani ukuthi sizwisise njengama-Afrika ukuthi iBhayibheli asoncwadi yamakhiwo, iBhayibheli incwadi yethu? Siyabona. Ukwenzela ukuthi singawele egodini leyo kwawela khona iFrance. Kunjalo. Indaba yeFrance iyisikhumbuzo esihle. Ungavele ususa iBhayibheli umnyama uyangena. Ungavele ukhiphe iBhayibheli ngoba iBhayibheli ilizwi likaNkulunkulu. Asoncwadi yamakhiwo. So okumele sikwenelise thina. Kwesinye isikhathi abanye abantu kabehlukanisi indaba okuthiwa yicolonization lendaba eChristianity. Yikho okuba luhlupho khonapha. Abanye abantu babona ngathi iBhayibheli labo ukuzosivala amehlo lokuzosisusa amasiko. Kodwa ungananzelela bangaba khona abantu abasebenzisa iBhayibheli kubi. Angithi kuyafanana ngitsho namhlanje into enhle abantu bangayiphendulela bayisebenzise kubi. Useduze mfundisi ingqamu kuyasika isitheko. Kunjalo. Umyabulala ngayo umuntu. Kunjalo. So uhlupho kasongqamu, uhlupho ngumayisebenzisa. So ilizwi likaNkulunkulu lifanele abansundu labamhlophe. Lingachasiswa kuhle, lilandele kahle, alincindezeli umuntu, kodwa liyakhulula umuntu futhi liyakha isizwe. So kuqhatheke ukuthi kunanzelele. So singaqini ngalaba abantu engcenye abasebenzisa iBhayibheli ngendlela engayisiyo bese sigcona iBhayibheli khona kungabantu abasebenzisa ingqamu ukubulala yona kumele sike isijeke. Ngiyabonga mfundisi CK siyayiqiba manje. Kukhulunywa ngeminyaka emithathu lengxenye lapha. Siyabonga mfundisi wami. Sithatha kuSambulo 11 ivesi ngelika 9. Ithona ke insuku ezintathu lengxenye yosuku abantu abavela emhlotsheni yonke lasezizweni zonke lasendimini zonke bazajolozela izidumbu zabo bengavumi ukuba zingcwatshwe. So sinanzelela lapho ukuthi njengoba ke sekhulumile umfundisi Obi laphana ngokwenzakala ngesikhathi seFrench Revolution ukuthi idale lahla phansi lathi akusalandelwa iBhayibheli lapha, balandela inkolo zabo ezijiyeneyo. Kodwa ke imithathu le elengxenye leyi uzinsuku iminyaka. So uzananzela ukuthi iminyaka yona leyi idale futhi lona lelo elifananayo ngesikhathi seFrench Revolution ngemva kokubana ke sebeke bathi iBhayibheli ingasafundwa. Idale elifananayo la uyalahla phansi futhi. Nxa babehlala phansi lokhu kwenzakala ngomnyaka ka 1793 ngomhla ka 10 November. Babuya futhi kusiyafika mhla ka 17 June 1997 kwasokuthiwa incwadi le kayenzwe njani futhi kayifundwe. So uzananzelela ukuthi ngemva kweminyaka yona le emithathu licindezelwa iBhayibheli lingabalwa lingafundwa. Idale elifananayo futhi labuya labeka umthetho ukuthi kade sokumele kwenziwe njani kufundwe. Ende sokuqaliswe ukufundwa kwaba khona utshintsho. So ke engikuthandayo lapha mfundisi wami ukuthi incwadi le abafakazi laba bobabili laba bangavele basuswe kuba khona ubudlwangu obungaqedakaliyo.
kodwa umlimi ngenxa yokuthi ulendlela zokuthi yikho kuthiwa izidumbu zabo zazilokho zisemgwaqweni kusitsho ukuthi lanxa lalivaliwe kodwa iBhayibheli lalikhona lithe abantu ngokukhuthazwa babelokhu belifunda idale lifana nayo futhi lafika lathi kalifundwe kwasokusiba khona ukukhanya. Mfundisi ngingakakuchise siyayigqiba manje ukuthi ngibona ngazathi singabizula ngoba imbali ikhona ukusifundisa. Kunjalo mfundisi wami. Ukuthi nxa bekhona abawele emagodini singayiwela khona. Kunjalo mfundisi wami. Ngizama ukuthi sincedisane lesizwe sakithi ikakhulu abantu abansundu ukwazi ukuthi ukususa iBhayibheli kuchona. Singahlanganisi wathi sithi obi lapho ukuthi ukucindezelwa lani bese sifaka iBhayibheli. iBhayibheli asoncwadi yesizwe esithize. iBhayibheli ilizwi likaNkulunkulu. Singakuzwisisa khonokho base beboneni kuyini okwenzakalayo kwenza wathi alibuyele. Ngikhuluma senze nje kulamazwe soze ngwaqambe sila. Abake basusa lemithetho elithumi sebayikhipha babe la imithetho elithumi sebayikhipha. Kodwa ke kukhona asebekuvunile. Anti kuthiwani bazahlanyela bavuna isivunguvungu. Bahlanyela umoya bavuna uzana. Kunjalo mfundisi wami. Ukuhlanyela inhlanyelo yokuthi susa ilizwi likaNkulunkulu phakathi kwesizwe, phakathi kwabantu, phakathi kwezimuli, kusinikana. Kuyini okumele sikufunde embalini ukuze singaphindi khona ukukhiyana kwenziwa ngabantu beFrance ubula babo abakwenzayo singabuyeli kibo thi. Kunjalo umpostoli Paul abesesithi izinto lezi zabehlela ngesikhathi sona leso seFrench Revolution zalotshwe embalini zalotshwa futhi laseBhayibhelini ukuze kube isixwayiso kithi esekufike ukuphela kwani kwesikhathi. So ke njengoba usitsho umfundisi wami lokhu kusinika nje ukuthi singaphindi ukususa iBhayibheli. Singaxabana ngezinye izinto esingaxabana ngazo kodwa ke iBhayibheli asilibekene eceleni ngoba lelizwi likaNkulunkulu silifunde silikholwe ngoba yilo futhi eliletha ukubambana lokuzwanana. Abantu bangaba ngabakhuluma indimi ezehlukeneyo abalembala echiyeneyo kodwa iBhayibheli lonke sonke liyasihlanganisa. So qakathekile ukuthi lihlale likukhanya phakathi kwethu. Lokusithoba mfundisi. Lokusithoba iBhayibheli yasithoba. Yelithoba abantu. Kakhulu. Mfundisi sesiyegcineni. Siyabonga. Nxa sikhangela lapha kuthiwa ofakazi laba benyukela ezulwini. Nxa usufunda uvesi ngo11 lo12. Iyasitshela lapha ukuthi ngemva kwamalanga amathathu lengxenye ofakazi laba bamukela umoya ovela kuNkulunkulu. Basebesima ngenyawo zabo kwasekusiba lokwesaba ebantwini abababonayo kwasekuzwakala ilizwi elikhulu livela ezulwini lisithi sukumani lize lapha basebesenyuka besiya ezulwini ngeyezi izitha zabo zababona. So iBhayibheli yasitshela ukuthi ngemva kwamalanga angu3.5 sokuchasisiwe uthi usukela mhla ka10 November ngo1793 kusiyafika mhla ka17 June ngo1797 eFrance kwathi iBhayibheli phansi ngalo alisafuneki. Kodwa ke ukwenyuka kwabo ofakazi laba ababili besiya ezulwini kukhuluma ngomthetho futhi wafakwa eFrance ukwakuthinta ubhuti ngo17 June ngo1797 kwafaka umthetho ukuthi iBhayibheli kalibalwe kaliphendukiswe elizweni ngoba base bebonile ukuthi ilizwe labo seliyisodoma leGibhithe kwasokulobudlwangudlwangu sokulobufebe sokulandlana ungasaqondakali base bebona ukuthi uhlupho yikususa iBhayibheli. So ukwenyukela kwabofakazi laba ababili kumelele ukubuyiselwa kweBhayibheli ngaphi endaweni yalo ukuthi libe yileli lawo impilo zabo bani zabantu. Ngizaphetha ukuthi ngithi undoda lo engeke ngakhuluma ngaye okuthiwa nguVoltaire wathi yena eminyakeni 100 ebuyayo iBhayibheli liyabe lingasekho emhlabeni. Kodwa okumangalisayo ukuthi ngemva kwesikhathi indlu yakhe nalo ayibhalela khona into zakhe zona lezi yasetshenziswa ukuba indawo yokubhalela iBhayibheli yiGeneva Bible Society. So yena afa kodwa iBhayibheli lokho likhona indlu yakhe ayihlala kuyo wayichiya yikho lapho sokupublishela khona iBhayibheli athi liyabe lingasekho. So iBhayibheli yasitshela ukuthi utshani buyabuna kodwa ilizwi likaNkulunkulu limi kuze kube phakathi. Insimbi edlezini. Insimbi edlezinye kunjalo esithwa inkemba esikanxa zombili kunjalo. Siyabonga abafundisi ngamafitshane singayigqiba sithini indaba emnandi kangaka ikakhulu ngizama kakhulu ngoba ngiyananzelela ukuthi banenga sebesukumile besilwa lenkolo yesiKristu besithi asibuyele nini emadlozini lapho esabela khona siyande into zamakhiwo
ngamafitshane singancedisana njani sivala. uDavida kumahubo ngu119 ivesi ngelika 105 nelika 130 uthi ilizwi lakho Nkosi liyisibane lokukhanya endleleni yami. Umbuso lo mthungameli ofaka iBhayibheli phambili uvelele umbuso wakho uba lokukhanya lokuphumelela. Lo muntu ofaka iBhayibheli phambili endleleni yakhe kuba khona ukuphumelela lokukhanya. Lemuli lesizwe. Ngiyabonga mfundisi. Mina engingakutsho ukuthi ufakazi omkhulu ngeBhayibheli yilokho elikwenzayo empilweni zabantu. Kumbe ngithi mina yilokho eselikwenzile empilweni zabantu abalilalelayo ngeqiniso. Ungathatha umuntu obala iBhayibheli walikholwa impilo yakhe yona ngokwayo iyakutshengisa ukuthi lilizwi likaNkuluNkulu eliguqula isimilo somuntu. Ngakho sokukhulu singathi lesikhathi besingabalisa amadoda ayengababulali kodwa ngenxa yelizwi baba ngamadoda ayenza into ezinhle kakhulu esigabeni. Ngababalisa abantu ade ezimulini kuliwa kodwa ngenxa yeBhayibheli kwaba lomahluko. Ilizwi likaNkuluNkulu likhulunyelwa yilokho elikwenzayo empilweni yomuntu olilalelayo. Ngathatha olibalayo elilalela lo ngalibaliyo kuza kutshela ukuthi leli lilizwi elingasolo umuntu kodwa elivela kulowo owadala abantu uNkulunkulu uqobo lwakhe. So kasililaleleni liza kwenza umahluko emulini yakho, empilweni yakho, emsebenzini wakho, esizweni sakho. Lingabalwa abantu bayaphumelela. Ngiyabonga abafundisi balaleli nansi insimbi edlezini. Ofakazi ababili siphethe lencwadi omunye uthena ngiphe iBhayibheli. Yiso isibani ozasiphakamisa elibeni. Ngiyalikhuthaza ukuthi nxa siseze nje siligqugquzela funda iBhayibheli ngezikhathi zonke awusoze ulahleke. Nkosi lomsayibe lathi sidibane njalo kuvikelizayo sitika encwadini kaSambulo sisiya phambili. Sesiphakathi laphakathi sibangwana siyiphethe kasambeni sonke. Inkosi libusise size sihlangane njalo kuvikelizayo. Siyabonga.